Canainn Comhrá agus tá 100 míle fáilte rubisteach ag clárna seachtaine seo. Well, bei ceoltóir cumasach as deire cholum cille a córáil mar a glás an nacht sinna Tomás Ó Canainn. Tá cuidhágan dawn mór siúlta go bailíir go bhharach chud ceol in indí leis na fillí fe 10 líana agus ruhisin in indí le banna chéalaí Liverpool. Tá blianta fada caiteige léchtúireacht an Ollscoil Chorca freisin agus tá teangach go leor a hiige. Chúcíneacob ag buinte seo sníl 6 puint sin fós an erid tá sé feolalam tileacob agus cluisimuid fúb sin ballhaid. A chadaslach amáis 100 míle fáilte steachrút agus Éine bhór ainart mar cheoltóir agus mar bholtóir agus rudígann chinál sin ag féilte agus ach cesoch leidín beg a bhíonna a fásúas an éire cholam cille beidir. Well, níotin arálad go ddíireach a fuair maithir bás nar a bhí muid a le an óg agus bhí an cúigú duine sa chláán le bre fós so fágam a bhathir le cúigar ógain agus bhfuil bhí méid na breithre Crístú le in ar a cholam chéilear dúis agus sin choláiste cholam chéile agus bhí ceolaigh má bhainte ar a gcónaí cína rús agam sin a gheart mar ní rús agam gurú mé gabhlíon is fíthe gurú má bhathir an an bhailín henam. Bhís agam go mé ó bhailín ag má uncle agus má antíní agus ag má cheanna ar Francie Murphy in an given who is in ire a ní rús agam gotí go ró mé gabhlíon is fíthe gotí go dog mé bhailín is just a teach le bháin mar bhí na sinam le protestúnach an sin Sean Pascar agus Jimmy sé bhhail an ihe seo dag sé an bhailín mar gurú sé chur farhaine agus bhí sé ar rothar dag sé an bhailín bhí me sé buint trí as an bhailín a lána agus dúirt na bhathirlumm nach fitta níos fearr dhéanamh agus chuir sé iontas orm nó bhí sé gcónaí iontas mar dear a sprágóil nar bhína tríal rudaí agus dúirt me sé lei ó tríal has é níl sé forras has sé an bhailín agus ar dúis ní thula me seach scríbo an sin thula mé Flowers of Edinburgh riil bheith na réit mé as má hasú so nar thula mé ráis le Manchester an uair sin cheanna mé bhailín chuir mé heici agus lean si dár fá tamil an sin thug si do inon nula nó bhí nula a fás agus bhí an bhailín mór dhíthirí fan am seo so sin mar bhí. Cean ní sé bhí teithir na bhása sé? Bhí sé trá sé. Cé a bhí galó? Well, bhí sé na innealtóir ar bord linge agus bhfuil appendicitis ar lear a dégan agus bhí an captain na géirí churas deacadí an tospedéal imel feriste ar a malach a ráis a bar leis dul ráis go dtí an teach go dtí cúlrahain áit a róma deag an am sin so fan am sin bhreis sin appendicitis agus eile agus bhí sé 5 lá san ospedéal a gúlrahain agus fór sé bás agus anún síl go donna ag an ám agus gon rudaí chafarsin agus tá lá taine bhána bhí go leor le dín ag do bhthaideach rinne sib go más a síl rein bhí bhfuil sin ar fad am bhhathir hanig sí ráis go duire an sin gus bhí si an a cónaí an aiceile antín so gnne mantín Catalín agus a fearr agus bór an cabhar iad san dar náid ach thóg si an cúigar agin agus Nuair a dimime tú as máile láirtún sin ar Manchester tá sam go tú Liverpool agus na háiteach sin. Ceneacha tú dasach chunis na dá? Well ar dúis chuir me go bil feriste go dtí Ollscoil sin agus raibh innealtóireacht. Chuir me an sin go dtí Manchester agus bhí me gobar le Metrovic Allan sin a Trafford Park in Manchester. An i sin hanig me ráis go bil feriste agus bhí me gobar le bord sa láthir an lectréis huasan sa túis ceart agus a déanna taide ar an Ollscoil ag an am chéanna agus hanig an talamh ó Liverpool agus tharraigh sé fellowship dú le dul chun PhD a dhéanamh ó Liverpool agus bhí me sé antóg ar fad le sin mar thug sé níos mó airige dú ná mar bhí eilogam ó EBNA ag an am chuir me go Liverpool agus tar náid bhí ar sin ceáil a Liverpool bhí na sinam le buantaí ceáil gahi is a teachtan agus an sin chormuid an Liverpool céalaí band ar bun. Ar tú duine go na bunathirí? Ai me sé duine acha. Well ar dúis mé héin agus cit háid bhunamuid an Coltas a Liverpool sin an chéad branche ar Rio Hallan sin agus an sin
Os imogen wien chial agus fi sin intach mai a dag me sé den sin mlíon seaca hen agus hannig me sé reis. Ní gimach don geola lugan sé ach nar a lairtún sin gneachta go Manchester agus tá sin gomach go leor nach thuúlaach go ba seo ach dimir tú sacr agus chu sé anghar nach necha tú nar a tú gimmart in Old Trafford. Ja, well, sin grannar. Vi me a gimmart soccer in san Lancashire Amateur League agus in san Lancashire Amateur Cup huimeis is steach go dtí an semi-final agus da muimeis an semi-final vi me a gimmart an final in Old Trafford huimeis sin scéal seo reis go dtí mo wahar agus huin scéal hart na córsan go me a go le fé a gimmart the Manchester United. So sin in scéal a way hart hiorm sin a chorna cheart. Or bead Man United uilleannans tú ó chuin uile? Yes, yeah. So he could be. Maar en zijn blind as Jan, wie Jackie Carey nach klutjach, a gammert doif Jan, agus, you know, wie dini Blanchfleur, dini mar Jan, low and Urshan. So yeah, Rod Morey United en zijn blind as Jan. Kes ook seal wie het toige team ook een hjol, agus tas am grotu film hele labala er film on hjol, na de vita faso sag. Team ook sin agus gun Old Trafford agus séchar fa. Kedel vi ha inar a spécia dintop. Well, ans na blind as Jan vi sem ogam a gursi radio, amateur radio agus for my Cadonus, a figure amateur radio. So fá could white am a hail, vina gold a shen transmitter hen ogum so while agus alla. Agus harle a couple of rod granner for shen, vi me a jangwall Vatican, ni Vatican radio, but radio amateurach and St. Vatican. Agus Jesuits aba iad. Agus tas over and yerin even to call sign o P&T and show. Agus misha EI Schacht Alpha Victor. So nar a glín to Shenamacher in there, to Echo India Schacht, America Victoria no Rodigan Marshan. So Hannigan Farshon, Jesuit show in there, the HV3 SJ. Agus Glishemach, Honolulu Victor 3. And HSJ, near Ruchi Society of Jesus Minnow Dirty Strawberry Jam. So he'll make Ruchi Nana Giran, a Dolomach air and there. Actually, no, we're hella Bevagna Rome Jangwal, like King Hussein of Jordan. A chail mei Mushibar. So bar radio amateur more. So sin PCV gaat lehi uchenjal on goal skati agus linti uchenjal. Aiste your harder rod intach nor a vi mei a jamwal a Peru hoi sagart an charlum an tar orina makaji Peru as vina jamwal es gominik agus Laura mis gaelig an orshan mar near while es gameo seg munter and tea in Shen Hall Cadavir Shulegge. So Norwegian transmission heart and a farellis jahogum as Americanach amateurach America avion as Durche relegation of the Lord Jog of Durmisha Durche well the me folum gailig session I was like Kernin Ogum and Shaw la Oran erogol na Huendu and Vitan Fockley alum Durmishalish Ken says Kernin Kernin stone challenge na Philly agus misha na Torani Great Shan agus Bahama vi ma Erog Jirhe Peru ni New York vi session sagte mach an stahan tív mar jara o New York immigration granda Is dat ook kein tergeljor dine kasulet de melochen dine morle ra ach kasu Brendan Behenort oh ja er ware gewisse bebe well begnach Hoi me sé makadi in is bafanja chosta hier Hanna Lord wine and sanna kaigadi. Agus vi me giri markiacht ala an wada makadi an talan. Agus vi an accordion lum. Agus Hannigan Batis Jackson or Hannigan fara vi a monowaj go accordion ogum durche and feta lat shena henam durche ya durche and feta shenam eg kele durche kentje so hogche left a machtu gin talan. Agus vi me couple on lodged in seer gachel rod Jonas grew me up the Shenham. And Shen a Jerin Shachtana Durchid Guru fail more of a Mahara Rorte. Agus came to Legadolus Jack. Agus Durchid Lum, a legend Joram, Gor Duchasach made Dano on Elan, Marvi Monter Harry on Exhibition, Nias Kjolwater, na Iad. Agus Boila Monter Inch Bafanya Husband, Grow Kjolter, Layad.
An sin hólamid gur far mór clúteach le bhéon Brendan Behan. So nar a landal mud nar ó Brendan an sin. Agus hannig sé hogan a ceapa gur gur caiinteoir a Gaeilge mud ar fad ón Ilam. So sé Lord Gaeilge lomsa. Ag le me sé orm nar rós agam ceir a bhé. Agus an sin hosa mé caiinte leis agus luí mé the hostage. Rod éigen gwaach me sin dúirt sé gur é sin a scríomh. So le me sé orm intas bhé orm. Agus sin bhí an lá agan agus an sin bhí duine ón mór hir a maga faoi Brendan agus fanna chuid Gaeilge. So sé Brendan níos agam cad a bhí rud saga mór níos agam an tain nó cinnte sean rud i Gaeilge. Na sé do chuid pípaí cholam. Well, sin bhí me siúr san aice leis an ardan a ró sé. Gus bhí me sinnam dó, bhí me sinnam ag an áfrailg sa leis cabannom sa sin. Agus ag an dearad bhí sé gol hart an ardan. Banna agus eile. So bhí me sé an seola Tom Barry agus mar crannitas na freddy. Chor me sé suas an fiab mar sin. Agus an insi mar seo agus gair mór. So dúirt me sé lá. Fiach, fanny an papa. Ma fiab. So dúirt sé sin. Hógad sí níos móna bannacht fapa hon go mé a fuim jasa. So bhín uhéin agus na fillí ag gnám sin agus caiintear ba láda mu dearab báil freisin gus mu de réis leis sé géad fí leis na fillín déimlíanana a chatúla hab agus chola me gur cathústeachú le hí coplúireach le gur gon nar UCC tamil blianta siar agus láda mu deir sin freisin báilbeg. Fána gilíonn go gluise sé tiile scéalta ó Tomás Ó Canainn héis na bhuagraí Tá sé rais a bhád níos goir go bhhaile an Tom seo. You think the women round Inverness will be happy with my spot on? I would say so, yes. I've never seen Big Country until last night. I've waited for 24 years. Táin Hector a champúirt achtrúla féchan na halban go dtí críomhár hasna. Hector's in UK a nocht ag chugnú é sé híineag TG4. Okay, boys, bit of a problem. Our stick throws got a new best friend. The Hyundai i30. Good looking, I grant you, and it can do some very clever tricks. But can it bark or fetch a stick? I think not. At least, I hope not. The all-new Hyundai i30 from €18,995. Man's new best friend. Hyundai. Drive your way. Patients often have difficult questions that only a healthcare professional can answer. Like, will the pain go away? Or do I need surgery? Or when can I go home? What's wrong with me? Or how long till I'm back to normal? But there is one important and easy question that we encourage every patient to ask every healthcare worker. Have you cleaned your hands? Clean your hands. Say no to infection. With the changes we made, we knocked €320 off our annual heating costs, without having to go to extremes. See how easy it was by visiting powerofonestreet.ie. Onkel Bens bål en bag ris. Den så lett å koke. Perfekt ris hver gang. Land of Leather sale has been extended. Plus, there's final reductions. Save at least an extra €200 off these luxury pairs of sofas. Save $1,400 in total on these 3- and 2-seater luxury leather sofas, only $699 the pair. Save $1,200 in total on these 3- and 2-seater twin recliner sofas, only $799 the pair. Save $1,400 in total on these 3- and 2-seater leather sofas, only $999 the pair. Land of Leather sale, final reductions must end soon. Cid fáilte beréis gan glár córa agus Tomás Ó Canainn ní dílam in seo nocht córalum. Huas tuisceart tamil sí
cholamid célín begur ruganar UCC agus chadrasteach sa gárús chadrasteach sa brísún le hí coplóireach leigiú. Híle balaíart le breanúirt nach ferú bhfuil dochar go dhéana go ghuiine da bhealach be. Ce fáína dhé sin leit? Ní nes neadar. Na siúil suas bóthar na bháil an dónach seo le má fiab a dulgadí Francis McPeak agus tháinig mé dram bhí sé gimmart pelle giunda na tíbsráideanna agus tháinig an líthráide amach bóthar na bháil rích ládóg amach in dhéana líthráide agus tháinig rothar glúistean suas le RUC man rug sé an lad agus thug sé armlach agus le sin tháinig an tair ceap me se amach agus scafteach agus fanam seo bhí glúistean an RUC tagaí agus thug siad an tair agus an lad well níos mar thug siad an lad thug siad an tair thug siad is as a char agus níiad na chreidean bhí tháinig mé rud a le nuirí me teachtacha agus bhí sin a racúas so bhí me se suas agus bhí me stanúisteach an sa char agus sé me caint leis an semánaí leis sin bhfuil ban ag cúlan char bhfuil sin but agus dúirtí rud ag an arúráide yes fan RUC so líam card eile an RUC man eile as sí an feisnéir agus dúirtí céireann sin agus dúirt fear an ráthar glúistean sin hísan sin ní me seach fear eile hís iad sé dheanú so is sé sísan sin agus sé me sé caint leis an Germánaí den anna yes agus dúirt mé leis gur bhhailm fíine sé thuirt chadánig mé agus carú siad a dul etc agus dúirt sé lom leis sin tháinig an RUC man eile aráis agus gan aine leis a rug sé ormsa agus dúirt sé we're having you so hí me sé deas a car leis le achar an lad agus tugu go dtí an bharaic muid agus chur muid a seans na cinine agus bhí mé an tamil mai agus tháinig fear an ráthar glúisean a ráis ar agurú sé an chargeile chur a méadan ní ruirt me se leis mar ní rús an tedí an gelí ar cheartú gan éon rud a ránúí ar agart nó go dé sin tháinig an sarsin agus dúirt sí lom go bhfuil in béla ail ó dúis dúirt sí lom dit a gléoch ar an teach go féin agus bhí mo bhhair sa teachúirt me se ar son dé na léar mo bhhair nó ráid as an meor gohfuil amach álainn dultas as a frisúd so for me Carol James McPeak ar an béling amach orm bhí me sa chuirt an láin dhéisian achan díléadú a bhí agam na pír díir sé clúteach an dhéisian dúirt sé sin lom naró éon seans agin leis an brethebh a bhíon agus díir sé sin go gorfaí ar ach láí rud a rinneú agus formuid QC an sin an dhéisian duna clúteach agus nar hanig an cas an nuas a ríist agus legus sír mé ach níor le sé dús a fine sé thuirt bóilm sa fine sé thuirt ar máin haon dúirt sé nóí cá so an sin nar hanig an cas an duine eile me se an fine aigesan so legus sír é sin go maiid Cem líana a bhín sin meú hamáid? Seas go hácht díras alrásí na tablaidí díras alrásí sé Bhaid éich muinte go corcanis agus do chu déibri hísan sin i léchtúireacht ní léchtúireacht ceola bhíochtú bhána nachad na fada einaltóireach a bhí agam a han sin nar bhí me deanan einaltóireachta achra mé go neanhín bímos faoi cheanna riada agus Fleischmann an uair sin nó hanig me sé seaca héan hanig Seán ó riada seaca trí agus bhí cartoons deas a bhín le chéile ón agus scavan mar á leis ó féach me sé le accordion agus bhí Seán an trom in éan accordions an san Clara and she musical heritage but dúirt sé áhfuil le pointe dhéana caiite dul haar fór Or haine an accordion le Seán ó riada? No, níor haine Chorderbig Bula me sin hana? Chorderbig but bhí sé brasáasta tunes a henam Nach bhfuil ceol des ag an accordion? Sílan go bhfuil sin scéal Cén túr leis ceol ba ansa le Seán ó riada ar fad mes? Well, é sin a bhfuil tú dul leis an fiab ar ceap sé go bhuithe níos mó as an cheol gailach le piab Ra tú hína agus é hén har a bheith cardú le chéile? Bhí meid anna cháirdeol nó sin ó seas go trín ar hanig sé nó bhí sin san ollscoil agus séimeis a caint le chéile go minic an san common room é héin séimeis chuimhánach sin de haar cruidir agus me sé bhí anna sport agin le chéile Bhí enú bhaid ar chrúidir farsin rá? Bhí but níos mó na bhí agam ar
a grahar, yeah, Seamus. Maar wie has tíf tíris yn nhw'n chynir lehenti sydd? O, fi'n, wel, ymalion Tírig, agus ymalion Fwrig, agus ymalion Tírig, ydig gronli cahan, agus le mwynti'r heiard na caina, agus le drifwr Chianda Hora, Leisa, yn chlor, siag ach blin, Hamish, Shear. Rydw tys y caint le Sian o riad gar gyda lehenti i'r was y siarad? Fi, yn rang o gynia, fi mwyd gira treis yn bimos a Iana, fi mwyd just di yn sy'n bonds, egi fi sy'n sy'n bonds, couple o'r yn Saurish yn Solidai sy'n gyda London, a'i worship boss. So mi mwyd just di egi, agos y cyfan om, a wahar a fes di, a soccer yn pillow tif hir do, agos Sean, a maga fwy a ra, you know, more or less, dwrs da fest na Gliana Veik, or sy'n ciart gylior, but fi, sy'n an, inta jazz, le chéile, agus yn sy'n, nyr ffwrm Sean Bas, fi orm na leachtan as hiol gaelach a Iana, hort ar ffag cwig flian. So, ar ffag cwig flian yn iesian, fe'n y torts leachtan as yn aniol toracht, agus a hiol, ag yn am chian ar ri, o aich o wain gajal, a fi yn iomarca ar siwlogum. Zira me broidje, so me sjas yn hospital. Byn yn ffag o'r onymwrs de fla gwreid y tŵ hyn agos na ffili es y geol. Ja, Deir eisiau bes dyr yn y siacht o di be? Ja, jirach, ein mwyd dan fapa yn siacht o nei, agos dyrt far yn siolom, nor fi me'r ales, dyrt si, ar chor yn papa, fatwa oraf, dyrt me sy'n o jan gyrthynwa, na haber gwreid eisiau gyben pop o gynny'n degros der bwnd agos bar leis? Ni fe oes o gyda ni. Hyn mae gyfwen eisiau dach yd pipwy. Sy'n heis. Wel er un oes hestel sy'n bydawn môr bala i'r, un o'r cwyd wag o wach am o'r Sfyr, o he. Cwy mwyd tris yn Europe o'r ffad agos America yn sy'n y bliant ysyn. A fi. Am un deg jas o gyda'r ffeidio'n bliant. Mar fi roedd i ni esiamplu warchin yn o'r sy'n. Falach, tan ciol eiri co proficient yn ys. A han tam sy'n, fi ha agiri a hasbant o chwini, ke cointach as a fi yn ciol gaelach. Fi a henam le sy'n a hasbant. A han ys moim, gynwys eisiau sydd yn ciol le tasbant, ke co mais a tasyd hen, agos ke co heltia as a tasyd. Agos ni leon dod fwy, nag o wyl sydd aneltia, agos anwaich hon ciol a henam. Fi mar sy'n fi roedd i'n esiamplu yn o'r sy'n. A mairach tŵ hen agos na ffili i ciol sy lot hynny fwn a mitsi by cwynial o'r i gydyn lot hynny fwn. Ta'n sy'n sy'n ar i lygach a mitsi by nana fe ciol o'n oetach i. O, jarin agos da, ach, ni'n enja gymeidio gymeidio mys hen ach rei biogan. Caicha. A chaicha barw. Le hi fe sŵs le sy'n gwyig yn stwr linio. Ach, da mysio rydych sy'n eisiau da, cybeir by crediam. Gawlod ag yn eintach yn sy'n ciol gaelach. Ac sy'n ac a mor yn ach rei. Ac cli leis yn rod at o'n la ffada. O'r chryd i geol hitwng ra agos a chastw le dy fewn agos marsi? Wel, ar falach, fi'n a sianam ciol leis na mai pics. Com yn clw yn ardam al feristio yn y ciol hi. Agos yn sian, hwla mewn sian, yn gyro com yn dramaach da on. Aistir i'n eif bryd. Hwy me, sy'n gyddi, sian i hyd i cedd yn i sian. Agos fi, ma fan helen yn sian. So chas mos le ched yn sian. Agos ta clon ag i bala iri, agos ta liawr yn sy'n gargwyd, liawr ffiliachta. O ia. Agos ta pishin bag ffiliachta on, fwy gynnu gyda chlon yn un i becwm. Ia, sian, fa nŵla hog me ffidil but as nŵla, fi sian am ffidil. Mae Ianahar. Ydy hyd o'n ia? O tam wedi cael Just a tagar John dan fiab. Mar fi am o wahar ag oni. Se sy'n nid yn y pib agos ar son yn feilin. Agos hyn sy'n gyrchiartu. Mae Ianahar a lianwyd. Agos yn feilin hynny. Sioi. Fidil. Hal America y mostan mas. Dwi sy'n mera mara myniana. Noti nuag ar sian noti eid. Ideal a hain o mae Ianahar yn ira. Nog o rihan o rilin ag o rei. Chasan a ta ffortial a fialiau. Casan ciol a glan Franci fado. Mo wahar a horan ciol a wallach go doon dingwaltia a noai mahara. Honna me os oginia paisti gro alien a fidjala a toilaki mar bag dual da inian Franci. Nach trua si nor eines piab nar jenemar maragu van veilinud
Is ní bhío seanna fíban is sinna trillion agad. A fíos agam gur binnen iad seamsar píba nó bau a fidjala go fadas a bhainle bór an cheáil. Fuiolach nam líanta tá ceoltóirí fallahíh monúir a fanan fós na foin. A bhirtar sean nó daoine fidjala go thúr fiab nó go sélit as an nua idial nuala a mástan iad. Seamsar píba nó bau a fidjala. Nílonta ach madí le conneal rás. Seall seo agus seall sean go dearan is gríbe. Anear ó héin, agus beg bídeach nach bhfuil seall mise agus is a tucaí freisin na córa le chéad. Ach tá rud beg bídeach bháin eile lua mensin ag tús. Na teangacha eile sé taid bailíir, tá bhfuil síime dínta sa Spáinis agus aber agus chuile bhas mar sin. Tá tú fólam ceanú eile? Well, tá le couple blianta mé fólam Sepánis. Gus cé méid cean ar fada tá fólam? Well, dit ar beidir cuiite nó mar sean. Chucí? Ach, tá couple fágal béarlogam, couple fágal gaeliche. Tá runch weispa gom, mar bhí mé léochtarat sa Spánis le control engineering nar bhí mé hála. But is sin agam le blianta. Agus sem sin ar an chréigis. Agus bhí na dulga dín chréige manaic. Anear, well, níéta muide ligan leitachan ar idanis gan písa ceoláil wait agus hún sa bheismise fágáil a slán ag gáirde a mun sin. Bíochtas a baint de heicedít agus tá de chuide pípaí in seo ceanna bra golánta bailíart agus beidir go gríochna an scéalhain le písa ceol. Tomás Ó Canainn go bhagad a hílsach leantead gur míle maithid. Gur míle maithid go áirtín. Díleid. Agus gur maithagaí sé freisin a chláán bailíirí be muide ríis le chláráile in teachtain se hagunneach idir dálín chuinnig í héin a caint agus a córa agus harad a beheile go dtugad a slánsib ar fad. Sha Fanigil in Inishan saw her TG4, homes under the hammer egg tacht and egg na vogri. Stuffed up? Clear it fast with Sudafed nasal spray. Works in minutes, lasts for hours. The May sale is now on with lots of amazing buy one